Reka twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze kuri Rwanda Burundi TV. Wasuhuza Ndamaseni nko maze kubimenyera, turi kumwe na Kofi. Kofi umeze neza? Yego ndaho nta kibazo, umeze neza rwose. Abana wabigishije imibare neza? Yes, mba navuye ku kazi bisanzwe kwigisha abana imibare. Gusa nyine ntabwo bakira abana cyane kuko iyo umuntu ageze mu wa 4 secondaire mu wa 5 ntabwo bakira umwana paraporo yabasize hasi. Ari indirimbo nigeze kumva niba ari y'abadive nyine avuga ngo imibare ni isomo rikomeye ngo abanyabwenge nimwiga imibare. Imibare nk'ubu twakuze tuzi ngo batubwira ngo rimwe iteranya rimwe ni kabiri. Hari umunyamibare durutse kuganira avuga ati burara barakubeshye ntabwo ari kabiri. Ubundi kuki mu mibare ibintu byaba bicanganye cyane? Burya rimwe iteranyije rimwe ntabwo bihora ari kabiri, ubundi biterwa n'ibyo uteranya. Nk'ubunguwe nk'urugero, uramutse ufashe isane y'ibiryo ugafata n'indi sane y'ibiryo ukabiteranya, hari ubwo zibe ebyiri ntiziguma rimwe ukabishyira ku isane. Ukuvuga ngo ubikoze ukabishyira ku isane imwe, izo zindi ukazigiza undi muntu wakwinjira ntabwo yazovuga ngo aya ni amasane abiri, yahabona ari imwe kandi hari abiri wateranyije. So rero ujye umubaza ngo ni ibiki uri guteranya, kuko always ntabwo bihora ari kabiri. Ibyo yakubwireho nibyo. Ku mibare yongeye ntabwo ndi umuhanga cyane mu mibare ntabwo. Reka tugaruke muri geopolitike tukaragaciyemo. Twabonye perezida wa Komore yongera gutsinda amatora, kandi ubu ngubu abagiye kubara imyaka 5. Ngira ngo yemere no kongera kwiyamamaza indi manda mu gingi yaba irangiye, kuko yahinduye constitution muri 2018. Ko tubona abaturage bamukunze cyane banamurimba, yabateza imbere Komore cyangwa nawe no agent? Oya, uriya ntago twavuga ngo no agent kuko iriya regio arimo niwe wenyine urimo. Ubundi aba agent baba bari kuroza n'ibihugu bashinzwe gutesha umutwe, ariko umuntu uri kukirwa ntago bavuga ngo no agent ko nta wundi ashinzwe baturanye. Rero ntago ari agent ahubwo no ally w'Abafaransa. Noneho ujureba n'uburyo yaje ku butegetsi, ura nawe burya yakoze kudeta muri za 1999. Ubundi kuva icyo gihe kuzamura kugeza ubu urebye ni uyobora. Rero umuntu yahiritse ubutegetsi ku mbunda, ntimuzategeze ko umuntu ava ku butegetsi for free, ntibishoboka. Kumukura ku butegetsi nuko abantu bahaguruka bakavuga ati burya igihugu ntabwo ari icyawe, tugomba kurwana kugira tubohore igihugu. Rero buriya nananiza n'indi manda zayihindura, gumya yihindure paka. Kofi rero kumbwira ngo arakunzwe, yakunzwe nande? Ese urumva atari umunyagitugu? Ni umunyagitugu. Rega burya wenda tugarutse kuri icyo kintu, umunyagitugu uriya muntu muri Komore ni umunyagitugu, ariko abanyagitugu baciyemo ibice bibiri. Harimo authoritarian, hakabamo na totalitarian. Totalitarian ni umuntu warafashe za nzego, vuga ngo inzego z'ubucamanza urabizi ni 3: ubucamanza, executive na parlement. Iyo ari totalitarian ahubwo nta muntu umwe ubukora, izo nzego zose nta na rumwe ruba rukora, ntago ziba zifunctiona, ntago ziba zifunctiona. Ni ubabwira icyo gukora. Umuvuga ngo umucamanza mbere yuko acurubanza arabanza akabaza abantu runaka. Umudepite nta kindi abashinzwe no gukoma amashyi gusa. None inzego executive ntago ziba zihari, ubona abantu bafite amamodoka n'iki byose ariko badafunctiona. Rero uwo ni ubwo bita totalitarian. None authoritarian ni umuntu we ashaka kuniga bibiri muri byandi bitatu, either kaniga executive na parlement, ubucamanza bukigenga, cyangwa ubucamanza na parlement executive igakora. Uriya ro muri Komore ubucamanza we burigenga, ni authoritarian. Muri Komore ubucamanza burigenga, ariko nyine nawe ni umunyagitugu kuko ntabwo ashaka kwemera demokarasi hariya. Rero umuntu wese wafashe ubutegetsi ku mbunda ntuzategereze ko ava ku butegetsi, ntibijya bishoboka. Byo cyane hari n'abajya babivuga bwa ati umuntu wafashe ku mbunda ntago yarekura kuri wino. Afrika niko ipfuye niko yubatse. Ntukavuge ngo arakunzwe n'abaturage, icyambe cyo ajya kuza sende muturage wamuzanye buryo bavuga ngo baramukunze, ko babyuka mu gitondo bakumva ngo yahiritse leta. So ntago akunzwe uriya nta. Perezida Evariste
ni perezida w'u Burundi, ndakeka uramukurikirana cyane, haba interine cyangwa externe na politike ye, yego, cyangwa na diplomasi. Ubundi ko twabonye ajya muri Gabo, byaba bisobanuye iki? Evariste iyo umukurikiye interne amadiskuri avuga kenshi wumva ari umuntu abwira abaturage ati mukora ubuhinzi n'ubworozi mu mbaza amasoko. Cyo ni kimwe bivuze ngo azabahigira amasoko. Noneho muri diplomasi, muri emergence y'u Burundi nabo hari jya akora ingendo zijyanye n'ibyo bintu. Emergence y'u Burundi na diplomasi no kwikaza gushyiramo za mekanizme ari byo bigiye gukura ba Putin bakaza mu Burundi. Rero iyo ahagurutse agiye mu rugendo kugira ngo menye ibyo agiye mu biterwa naho agiye. Icyo gihugu asuye kiri strategique bingana iki? Iyo kiri strategique muri espace ni za mekanizme za emergence. Iyo kitari strategique ni za mekanizme zo kwigira amasoko y'abahinzi barenteri. So yagiye muri Gabo. Aha. Nimba aragiye muri Gabo, Gabo imeze gute muri espace? Ni icyuka. Nta institution, nta diplomasi ifite strong, nta projection y'amaka militaire ifite, donc ni icyuka. Ariko noneho ubwo wowe ushobora kuyihiga amasoko y'aba bahinzi borora wenda inkwavu, imene, iki byose. Aho birakunda. Ariko nubone Evariste ahuye na Blinken ntabwo azaba agiye guhiga amasoko y'inyama cyangwa iki. Ni muri ya emergence kuko Blinken aremereye muri espace. So biterwa rero naho agiye buriya harana habonye ko agiye kuhiga amasoko y'abahinzi ba interi. Noneho ikindi Evariste ari gukora arimo arashaka gukora umubano muri bino bintu bya SADC na ECAS. EAC yarayeshapye yasa nkaho yayijogunye. Vuga ngo umuntu muri ECAS utari muri EAC Evariste ajya mwiyeteresaho. N'umuntu muri SADC utari muri EAC cyane ko ndi nta nurimo abona bazajya biyenteresaho. Yiyubakira umubano muri ibyo bibiri EAC w'icyuka asa nkaho yayihoreye. Mbona hari muri Gabo birebere muri ECAS none urebe no mu buryo bwo kumwishyura kuko nawe ejo bundi yagiyeyo. Bashaka kugurana rero bakora izo MOU. Wenda nk'iyagiye mu bihugu biri strategique muri geopolitique ko abamukurikirana cyane bavuga ko diplomasi ashaka kuyubakira kuri Congo. Oya nanjye niko mbyemeza rwose. Ukuvuga ngo Evariste yahuye na Blinken, yahuye na Macron, yahuye na Biden, donc abantu bakomeye muri espace geopolitique. Kuko bazi ko ari pivot geopolitique kuri Congo. Bamwinteresa kuri ibyo bintu. None bakamwinteresa no ko afite amabuye akenewe muri bino bihe byanye no kubaka ngo green energy. Donc amamodoka ngo adasohora imyotsi ibiki byose ko iriya ni kwa. Nibyo bintu babimujyanye. Kuki we adashaka ko u Burundi bwemereje ukwabwo ahubwo wenda ibindi bihugu ikajya biza bimusanga kugira ngo yemerije agende ku kindi gihugu? Ndajyambwiye ko kugira ngo ukore ube strategique muri espace nuko uba ufite results. Ugomba kuba ufite minerals, ufite n'amasoko interne. Urebye nk'ibintu abazungu bacuruza, abarundi babigura ku rugero rutoya ku buryo utabyubakiraho strategie, donc ngo ube strategique babigura ku rugero rutoya. Ariko nka Congo ifite abaturage miliyoni 120. Urumva iryo soko ni rinini kurusha u Burundi. Noneho ayo mabuye ubwo amabuye ya Congo yo kwakora strategique bituma nandi ari mu karere aho ngaho abazungu batayitaho cyane bakajya kwiba ya Congo cyane. Ariko noneho u Burundi bumaze gusheta Niger, abazungu nayo hari ukuntu berekeje amaso mu Burundi. Ibyo ngibyo nabyo bigenda bimufasha muri result za emergence. So President Tshisekedi yarari mu nama ya Davos ya 2023. Davos. Yeah. Ariko iyi ngiyi ya 2024 ntago yigeze ayijyamo. Urakeka ari izihe mpamvu zatumye atajyamo? Nkuko twabisobanuye intambara igira ibice bitatu, hari ibyo twita frontline, diplomacy na propaganda. Tshisekedi yarari Davos n'izindi ngendo wabonaga arimo iki byose byari muri ya cadre ya diplomacy na propaganda. We yabijyaniraga arimo. Rero ubu ngubu nta gikeneye kuko ibyo yarabitsinze. Se Davos bari bagiye mu buryo bw'intambara.
ni ukuvuga ngo intambara igira ibice bitatu: diplomasi na propagande na front line. Diplomasi na propagande nta masasu abarimo, ni ukugenda ukumvinka abantu nka biriya Zelensky yirirwamo, ukumvinka abantu ubabwira ngo uriya ni untera ni ugira gute donc ukumvinka abantu. Rero i Davos abari abarobiste bateye ubwoba n'abantu bakomeye, ni ikibuga cyiza cyo kurega, cyo kubwira ku bantu ko ikibazo kimeze n'iki byose. Ibyo bintu Tshisekedi byose yarabikoze, mpamvu mwabonaga adakunda kwicara muri Kongo cyane. Yamaze kubitsinda, ubu ngubu si ngombwa gukora ingendo. Ubu ngubu ari kuri front line, niyo party igezweho ayifokasingeho. None kwa kundi yahoraga mu ngendo n'iki byose gukora strategy kuri tere, yaburaga umwanya ukumva ngo hano harafashwe abantu bahora bafata uduce. Ariko aho diplomasi itsindiye ubona ko babagarutseho, hari ibintu bagenda batakaza. None iyi nama nicyo cyonyine yari igamije ko, ndetse na Evariste nawe ntabwo twabonye ajyamo. Oya Evariste politike ye ayishingira kuri Kongo. Ibintu Tshisekedi atarimo na Evariste ntuzabimubonamo. Nimba Tshisekedi atagiye Davos ubwo na Evariste ntabikeneye. No nama hari aho yari ihuriye n'intambara zihari, kubona abantu bose bagiye ntabwo bafite intambara. Iyo ngiyo se iyi y'ubu cyangwa y'ubushize? Iy'ubu ngubu we ntabwo ngo profita abantu baraho nibande, kuko rega diplomasi ubukeneye kurega nyine ukerekana ibindi. Iyo nama yizeho byo ntabwo ibyo by'inama bindi ubundi rega bari n'icyuko muneza ubundi babiga iki. Ni abantu babakire bagenda bakicara bakavuga ngo by'imishinga n'ibiki byose, ariko ibijyamo process n'ibingana cyane cyane byo bavuga kuri Afrika ntabyo uzabona. Ntabwo yiga iki se ko ari abantu babakire bagenda bakicara bakavuga ibintu bashaka. So nuvuga ngo ubushize impamvu yajyagayo ya profisa abantu bicayeho, reka ngende nkomvenke harimo abayobozi hari iki, nubwo ari kuganira ibintu bya ariko nanjye nkanyuzemo mvuge ngo bantera naba iki byose. Nese niba bahanganye bari muri iyo nama ubu nta bindi bajyana bavuga, kandi abantu bafashe mu ventura batabyemera ko bayifasha. Ubu wabwira abantu ngo mfashe mu ventura reka ntibishoboka. Moise Katumbi we akomeje gutangaza ko Tshisekedi agira imiyorere mibi cyane. Nyamara we mu busesenguzi bwawe ukugukurikirana cyane yumva neza ko wowe ushyigikiye uvuge ko Tshisekedi agira imiyorere myiza cyane rwose. Ese Moise Katumbi nawe kuki mudakunda guhuza? Wenda Moise Katumbi ni umunyapolitike, ushaka wenda ari umwopoza n'ibiki, ariko byose nawe musesenguzi wakabibizi kube twemera ibi. Mbona kuvuga ngo Moise Katumbi kugira mwereke ko Tshisekedi ayobora neza hano mu karere. Tshisekedi ni umuperezida wabwira ko ayobora nabi ukararaho, ukiriho. Hazagira umuganda uvuga ngo Museveni ayobora nabi uriye ko araraho. Kubwa Kabila Moise Katumbi ntago bajyaga bamwemera ko yiyamamaza. Tshisekedi we yarabyemera avuga ati uzaze duhangane mu matora. Impamvu yabyemeye mu bindi bihugu umuntu ashinga ishyaka gapfa, none wowe ujya no mu matora. Ariko kubyemera n'ubundi Tshisekedi uko yagiye ku buyobozi yarazi ko n'ubundi abaturage ntacyo bavuze. Ariko asize populaire nubwo amatora waba ariko werekana na asize populaire nayo bikenewe. Tshisekedi yavuze ati uzaze ari nge nawe turebe ufite asize populaire. Kandi ko kuyirebye kuri tero ubona Tshisekedi yaratowe rwose, abaturage basizeho ibikuma. So Moise Katumbi rero nimba yumva ko Tshisekedi ayobora nabi azagende bira bintu ashake nk'umuntu w'umugande nawe abivuga arebe kwabaho, nibwo uzatumenya kuyobora neza icyo ari cyo. So aho tubwenda ni bya Tshisekedi niwe muperezida wenyine hano muri Afrika wabwiye ikigo cy'ubutasi ko umuntu watuka Tshisekedi wamunenga wagira guti ibyo biremewe. Niyo mpamvu bona n'abakatumbi babinenga bakaguma bakabaho. Ubu nta muntu wafunga umuntu muri Kongo nko yanenze Tshisekedi. None se uwo muntu ayobora nabate? Dukeneye abayobozi nk'abo ubwo bemera abantu ku express. Ariko ibyo ni kuvuga wenda ni muri freedom of speech washobora gusubasireba humanitarian. Akasi umuntu wenda yubaka amashuri, uyu muntu akora imihanda, uyu muntu abaturage abitayo, abaturage ntago bishwe n'inzara. Gushobora gutanga freedom ku bantu ariko ntubashyiraho izindi mechanism zituma igihugu gitera imbere. Ntago yaba ariyo cadre yabivuga mu cyane ko Tshisekedi ubwo afite abantu bamushinja ko hari
we ari abantu amenasa. Yeah. Tshisekedi yashubije abana mu ishuri miliyoni 6. Tshisekedi yubatse ibirometero by'imihanda 30,000. Ugenda urebe Kabila ibyo mu myaka 17 ibyo yarabikoze. Nese Katumbi nyine Katumbi kwa freedom n'iki byose. Afite uburenganzira bwo kuvuga ibyo ashaka. Nimba batumvikana Tshisekedi aramumenasa. So nyine ndavuga ntago yaba abirebera muri humanitarian. Humanitarian se yi. Ibyo nyine nk'ibintu byo kujya by'abana ku mashuri, gushaka wenda amasoko cyangwa mbega byane bituma umuturage abaho neza. Atari bya bindi tubona mu bihugu bimwe na bimwe bya hano mu karere. Umujyi ubutatse imihanda ariko abayiburimo baburaye. Ikindi kandi Tshisekedi ibibazo Afrika ifite nimba atarabikemwe ntubishyire ku mutwe gusa. Ibibazo Kongo ifite nabyo ni ibya Afrika yose. Muri Afrika umuturage ntabayeho nabi. Kukize mwumva ko muri Kongo ariho mwavuga ngo Tshisekedi nimba umuturage abayeho nabi ngo niwe mu biroho. Hamaze imyaka ingahe ku butegetsi. Murabura gufata nka ba Museveni bafite imyaka 40 na ba Sassou Nguesso na ba Paul Biya mwabe mu bibazo mumaze imyaka 5. Tshisekedi haje ba Tshisekedi nk'icumi bakora nk'ibyo yakoze. Kongo yabimeze neza nka Amerika kwibona. Kuko ni step ya mbere yo gutunganya igihugu. Ni ukurengera sovereignty y'igihugu. Sibyo arimo. Perezida Joe Biden yavuze ko azohereza abamuhagarariye 5 mu irahira rya Tshisekedi. Ritingira ngo irahira abantu benshi barabizi riteganyijwe kuri 20. Ibintu bivuze iki? Biden nawe arimo aracinya inkuru. Ega sinakubwiye ko Tshisekedi na Zelensky nibo baperezida bagezweho ku isi. Nimba ari ikintu ushaka gucinyaho inkuru ushobora kwifashisha Zelensky cyangwa Tshisekedi. So Amerika irimo iracinya inkuru kuri Kongo. Zelensky Amerika amushinyaho inkuru gute kandi ari imubufasha? Ubwo kuri Zelensky navuga ngo undi utari Biden. Ariko kuri Tshisekedi na Biden ubwo ari buze. Biden ntashaka ikintu na kimwe cyatesha umutwe Tshisekedi. Ngiye naguhaye ibimenyetso byose bishoboka byerekana ko Biden yifuza amahoro kuri Tshisekedi. So none bari gucinya inkuru ko atari kwiyizira gatuma. Mwese perezida wa Amerika gukora ingendo ni ibintu babiri plan D yohereje intumwa yerekana ko ideologie ashyigikiye ibyo bintu biraho en place. None ukareba n'abantu yohereje abari na abantu bari strategique mu maweneje atebwo hano muri Afrika y'Abanyamerika. Ntabwo ari abantu boroshye. Bakuri ibikompanyi bakuri ibiki byose. Nukwerekana ko ibyo bintu yabihaye agaciro atazanye n'abantu boroshye kandi benshi abantu 5 bose. Hano muri Afrika Tshisekedi ni umuntu wa mbere ugiye kurahira Amerika ikoreza abantu 5 bintumwa za president. Ugenda unyere kundi muntu byabayeho. Intumwa 5 kandi zitoroshye. Ko n'abantu barawe nta muntu wo muri leta ya Amerika yohereje urimo ahubwo se araba lobbyist n'abicaye mu myanya y'icyuka muri leta abakomeye n'aba saba lobbyist. Bari strategique bateye ubwoba mu bya lobby none baravuga ati nibo bazamagararira. Urumva agaciro haye ibyo bintu. Ahubwo ikibazo kirazavuka Biden namara kumvira neza Tshisekedi ubwo Museveni aba yaguye mu maso. No function. So kucyo uvuga ngo azagwa mu mazi namara kumwumvira ko kuko Museveni cyashinzwe no kumekinga shoka ko president wa Kongo yumvira Amerika. Ayumvira icyo bamubwiye akahita akonfirma. None haje umuntu ahubwo Biden yinginga. Umva ni contradiction. Bivuze ngo akazi kakunaniye. So nika munane bazamukuraho vuba cyane ugenda function iba yapfuye. Witugenda rwose. So undi bazashyiraho bazamuye misiyo ko ni misiyo yo muri ako karere yari. Oya no kuvuga ngo impamvu ugenda barakwikiza kuko ari n'ibya baba baragukoresheje bashaka ko bita biva mu nzira bikibagirana.
none aho ngaho interine hakaza undi muyobozi hakajyaho izindi mekanizme bashyiraho umuyobozi, ariko nubwo bamusizeho nawe ntago yaza afite imbaraga zo kumenasa uwo ngo uri muri Congo. Donc ituma ara usanga utari umu agent, nuko bita bigenda. So no Museveni natsinda Tshisekedi Ntago bishoboka. Biden kugira ngo akore mekanizme zo kuza mu mutwe ha Tshisekedi nuko bakoze risk analysis kabona ko ibyo bintu byo kumutsinda bitashoboka. Imirwano muri RDC irakomeje, aho ejo Wazalendo na M23 warwaniye muri centre ya Kaluba. Yari isanzwe kontrolwa na M23 hafi ibyumweru bibiri bishize. Muri Kisanga naho twabonye ibitero by'indege za drone muri command poste ya Kisanga. Ese iyi mirwano warayikurikiye cyangwa waribereye mu bindi? Oya, ngiye nk'umuntu ukurikirana kano karere ibintu biri kwa muri Kongo ndabikurikirana cyane, ntago bishobora kuncika. Nkuko nabikubwiye FARDC yatangiye icyo nita large scale offensive. Nuvuga ngo gutera position zose za M23 bakazibombarda. Noneho ibyo ngibyo nibirangira ubwo ni base arrière ya Grande Photo. Burya ntago iya mitwe muri Kongo nishiraho ntago bizabirangiye. Hazahita hazuka intambara y'akarere yo gukiriyaringa akarere mbega. So nuko ngukoro bimeze, ubwo M23 kuyataka ni mu bice bibiri. Hari twa duce dutoya two ni turi compatible na Wazalendo. Noneho SADC yo izajya inyuzamo ibombaride za position ziri command post. Nibyo barimo rero. Ubwo bayitangiriye habiri. So ubundi ntago yaba ari Wazalendo, ntago yaba ari SADC yise ya Wazalendo cyangwa bakabyitira. En fait les gars, SADC ntabwo ari compatible no kurwana na M23. Ubundi si byo biyizanye. SADC yo ize kurasira chess kugira ngo Biden naguma ku accelerate abantu be hazavuka intambara kare kose. None niba itari compatible yaje gukora iki ko FARDC yarananiwe na Wazalendo? Ndakubwiye ngo ibihugu byo muri SADC birambiwe akavuyo ko muri EAC. Nibiterura ingabo we banze urebe ese izo mbere yuko ziza Wazalendo na FARDC bananiwe intambara. Ariko bari bayinaniwe. Ntago yabananiye. Ibananiye bakwemera ibiganiro. So ariko bavuze ko ntuza ikintu cyazanye SADC no guhashya umutwe M23. Sibo babibyivuye. None se ubusiriri ntago azi M23 icyo aricyo. Ntago azi uwariwe. Cyako siriko azi ko M23 ari wiringo. So nuko afite intelligence n'ibikiranda ziyifasha. Nge nzi ko M23 atari wiringo ma siri niwe kigo ry'icyo kutamenya M23 icyo aricyo. None niba M23 atari wiringo kuvuga ngo SADC ntago iri ku rwego rwo guhangana na M23. Nuvuga ngo nanjye rangaje mba nkoresheje M23 muri ntago SADC compatible guhangana na M23 ya wiringo. Iyo ngiyo nimba Kisekedi avuga ko atemera ibiganiro ko yarazi neza ko abantu bataramushyiraho force de frappe. Rero nanjye M23 ya nyayo niyo SADC niyo yazanye SADC. Niyo bagomba kurwana. Cyane byumvikana. Reka twerekeze ku ntambara yo muri Ukraine. BBC Gahuza yatangaje ko Putin ari gushaka impamvu zo gutera ibihugu bya Pays-Balt. Yaba zabikora cyangwa yaba ari kubiziza iki? Les Pays-Balt ziriya za ni biriya bihugu nyine bikora kuri ya nyanja strategique bita Baltic Sea. Harimo Finland, kugira ngo umenye ko bitashoboka itubibarure. Finland na Ukraine burya ibamo, Norvège, kaza Estonia, Latvia, donc biriya nyine bikora na Sweden. Ibyo bihugu Putin ntago ashaka kubitera. Byo nyine na Ukraine ubwayo. Chine irimira kora siranchese zo kuva muri finance ya birabi. Ngiye natangiye kubibona neza. Ni kuvuga ngo kugira ngo Biden agabanye siranchese za Taiwan nuko Chine imwereka ko arimo aragabanya ibintu naka
kuri Ukraine na Putin. Otherwise ukuguma ubijyamo nabo barakora Sanchez kuri Taiwan. Biriya biganiro byabaye hariya byabuje ingabo za Amerika n'iza China nuko yabaganiye kuri ibyo. Bavuga ati se uko wongera kwa Putin ko twongera Sanchez za Taiwan. China yahavuye ivuze ko Amerika yakoreshoka byose kagabanya Sanchez kuri Taiwan. Bivuze ngo nawe uragabanya muri Putin. Otherwise ntibishoboka. Ubwo nge ndimo ndabishushanya gutyo. Putin nimba gufinansa Ukraine bitakundaga mbwira ko nagiye kuzura Finland, Sweden, Norvege ibiki byose. Latvia, Estonia n'ibiki. Ntago bishoboka. Kandi nurebe muri abo bantu Finland y'ubwo yavuze ko umunsi Putin ayiteye uyizirwana idakene bino bahazirinze. Finland ntabwo Putin ashaka kwiyahura muri ibyo bihe. Ubwo se Finland ifite ubwo bushobozi. Nese n'ubwa mbere Finland yarwanye n'URSS yose nkanswe Burusiya. Ntabwo byibuka mu ntambara zepfiye ngo FK Finland yakoze resistance zigaragara. Nese umva itari compatible n'Abarusiya b'iki gihe. None se ubundi yivuze ngo iyo abantu bavuze ngo Biden ngo impamvu Putin yateye ngo ko Biden ashaka kwashyira intwaro. Biden yaburana atereka intwaro zegereye Burusiya. Finland ni hari, Norvege ni hari n'ibyo byose. Latvia, Estonia ni bihari. Wabura uzitereka. Rero nuko guko Putin ntabwo ashaka gutera les Pays-Bas ngo azibashe ntibishoboka. Ubundi intambara imeze gute kuri front line? Kuri front line ngewe bitewe nuko nzi ko Putin adashaka kurenga hari ahantu h'umutuku siniga ubundi mbijyamo. Ibindi barimo no gutestinga za weapons. Ibyo kuvuga ngo Putin azagera ku ntego byo byari bagiranye. Testing harani ikibuga cyo gutestinga za new weapons nibyo bahoramo rero. Amadoroni biki byo nibyo bahoramo. Harasinya hareba ngewe. Kuko mugenzi ko Putin atarenga aho hantu ibindi njyamo nibiki. Ngenja ndeba muri diplomasi ngo kwikirene no kugenda iba strategique kwikeni kugenda ikora diplomasi nibyo ndeba. Kuri terrain uko nguko bimeze nyine sinjya mpareba. So tubwire niba haba hari ibyaba byarabaye muri diplomasi. Ko twabonye Putin yanga plan 10 Zelensky yari yatanze kugira ngo intambara ihagarare. So niba bishoboka izo plan nazo wazitubwira ko hari aba batabizi. Ya ndazibabwira rwose uko abantu benteresa kwica nacu nabonye hari benshi baba bakeneye ibintu bya Ukraine cyane. Kuko twebwe ideology yacu ni ukurengera sovereignty z'ibihugu. Izo plan wenda ndazigarukaho nyuma reka tubanze turebe byasohotse. President Zelensky ari Davos yakoze discours iri sensible ashimira abantu bamufashije muri intambara ndetse akangura n'ibihugu kukaza sanctions zashyiriwe ku Burusiya kugira ngo Putin abure finance yo kuguma akora bikorwa akora muri Ukraine. Kandi ubwo hari ba Blinken hari abayobozi bakomeye bo kwisi batandukanye. Nimba ungu ushaka gucinya inkoro kuri Amerika urabanza uce kuri Zelensky wereke ko wasize ammunition wasize humanitarian staffs ubundi ujye kwa Biden inyuma. Ubungu niko bisigaye bimeze. Blinken ari muri Davos yasezeranyije Zelensky ko Amerika izaguma ubufasha Ukraine ikeneye kugeza Putin ananiwe. Batitaye ku byandi by'aba republike baza bopoza ko bazaguma gufasha Ukraine. President wa European Union nawe yavuze ko ibihugu byose by'Iburayi n'iki byose bigomba ku empowering Ukraine mu nguni zose, haba humanitarian, haba militaroma, haba economically byose empowering Ukraine. None itavuga ko ejo bundi mu kuyambere kwa kabiri hagiye kuba inama ihuza ibihugu bya European Union biga kuri funding anana miliyoni 54 z'amadolari miliyari 54 z'amadolari ko bashaka gufundinga Ukraine. Ariko hangaha hajyamo ikibazo cyuko Hungariya ibyopoza. Ariko kuri inshuro siko mbikeka. Kuko nubwo ibyopoza ntabwo ivuga ko bitagenda, ahubwo ivuga ko nabo hari amafaranga European Union yabafatiriye ko yayabaha none ibyo bya Zelensky bigahita. Ntabwo azihakana. Umva rero ubwo bazagiye uko babiganiriza.
Guterres akomeje gusaba amafaranga miliyari enye n'ibice bibiri yo gufasha Ukraine mu bya humanitarian. Ibi ngibi nabikubwiye nuko nabyutse nkasanga akomeze Sanchez. Wenda ntarajya kuri za ngingo 10 ariko ndabona bisa nk'ibirangiye. Polonye yakuyeho ambarigo zose wa minisitiri w'ubushize yari yarasizeho zibuza Ukraine guhitisha amakamyo ya grain no kubaha arms, byose yabikuyeho. Yavuze ko bivuyeho bagiye gutanga arms nayo makamyo agahita, kuko uyu nguyu ni lobby za Biden zamusizeho. Ni ibintu nzi neza. Total Energy yavuze ko kugeza ubu ngubu hari ibintu irimo irabangamiraho mu bintu bijyanye no gucuruza energy z'Abarusiya. Donc hari ibintu igenda irampurasa igakora mekanizme zo kukinagaza kugira ngo Putin sanctions ze zikore. Total yabitangaje. Ubufaransa, Perezida Macron yavuze ko mu minsi iri imbere mu kwezi kuza agiye gusura Ukraine kugira ngo banoze ibyo twita bilateral guarantee of security. Nuvuga ngo Ukraine n'Ubufaransa ari basinyanye kugira ngo umutekano w'ibihugu byombi ubahirizwe. Yavuze ko bagiye kuzabinoza neza. None ahita atangaza ko agiye kohereza ibyo twita long range missiles zigera muri 40. Izi ngizi ngo zishobora kugenda ibirometero 250. Urumva ni intwaro zikaza. Ubundi izi ngizi long range missiles akenshi zibari n'amadrone. Na amadrone, burya drone z'imice bibiri. Hari drone ushobora kohereza ikarasa ikagaruka nka zino za Kisekedi. Hari n'indi igenda ari igisasu yo igaturikirayo indo ari igisasu bwayo. Nizo bita rero ngo long range missile. Iza Faransa bazita ngo ni SCAP. Ni intwaro ziteye ubwoba. Already Abafaransa muri no namba Ukraine bamaze gutanga SCAP 50. Urumva basanzwe bafasha. Ejo ndi sinzi umupolisi nabonye avuga ko ngo Abafaransa batajya bafasha Zelensky. Sinzana bikura. Makuru bwe ivugira ko bazagumufasha Ukraine paka Putin ananiwe. Reka rero dusubire kuri bya bintu bigera mu 10 Zelensky yatanze, ndetse yabivugiye Davos, yabivugiye muri muri G20 igihe bashyiragamo African Union yarabivuze. Donc amaze kubivuga inshuro nyinshi, ariko Putin kwa ko yabyopoje no munsi. Reka tubigarukeho tubibwira abatabizi. Ikintu cya mbere yavuze ati Putin agomba kutabangamira grain transport yacu ku rwego rw'isi. Mu nyanja zose zi strategique aho tunyuza grain, Putin agomba kuhava nimba yifuza ko intambara irangira. Cyane yavuze ati cyane muri Black Sea, kuko ari Putin amena reforce de frappe zihagije zo gutangira izo za grain. Kugira ngo bikunde yavuze ati Putin agomba kureka tugakora security ahantu hari uruganda rwa hara muri Zaporizhia, hari uruganda rwa power plant runini cyane Burayi. Yavuze ati Putin agomba gukora mekanizme zo kunavaho ngaho twe tukahirindira nimba yifuza ko intambara irangira. Kuimba wifuza ko intambara irangira, mugabanye ibiciro by'amavuta y'Abarusiya irangira. Donc mbega kushyiraho sanction ku bintu byaba Putin bikagabanyuka ibiciro. Ubwo ababwira nyine abantu bamusaba yaba isi muri rusange, yaba basiri, yaba abandi bose. Kandi ibi ngibi bibuke ko izi plan ni abanyamerika bazimwandikiye, ntabwo ari Zelensky uziyandikira kuko ntabwo ari we nyiri intambara. Putin agomba kurebwa n'icyakane. Putin agomba kurekura abantu bose yafunze, akagura n'abana bacu yatwaye akabajyana mu Burusiya bitemewe. Murabizi ko ari byo bamuhereye ISIS. Putin agomba gukora ku buryo avana ingabo ze ku butaka bwa Ukraine. Icyo ni icya gatanu. Kuvana ingabo z'Abarusiya ku butaka bwa Ukraine aho ziri hose na Crimea irimo. Nimba yifuza ko intambara irangira, cyangwa se nimba isi yifuza ko ibintu byiriya ntambara birangira. Putin agomba kubahiriza ubusugire bwa Ukraine, uvuga ngo akareba ikarita ya Ukraine uko ingana, akamenya ko atarahayo. Donc nako akamenya ko Abarusiya ahantu hatarahabwa. Donc nabyabye byo kuvuga ngo rahuza ngo abasepariste muri za Donetsk, Lugansk, kwakunda bahoza bisanzwe nabo bakavaho bikarangira. Territorial integrity of Ukraine.
Putin agomba kubaha ecosysteme ya Ukraine, tukarinda environnement, ndetse agakora na demining y'ibisasu yagiye ataba ku butaka bwa Ukraine, ubwo akayikorera. Icyo ni icya 8. Icya 9, Putin agomba kureka kuguma yakserera conflit mu byo twita Euro-Atlantic space. Euro-Atlantic space ni ibintu byasinywe, ndoko ni nk'amasezerano, ntago ari geography, na amasezerano yasinywe hagati ya NATO n'Abarusiya mu bijyanye no kubahiriza umutekano wa biriya bihugu biri Bart bihana imbibi n'Abarusiya byibereye Burayi. Putin agomba kuguma ngo yubahiriza ayo masezerano. Icya 10 nuko Putin yemera ko intambara irangira. Zelensky yavuze ati nimba mushaka intambara irangira ntimubibaze Putin, niyemera ko irangira irarangira. Nuko nguko ndumva ari byo nabasangiza. Goro twayibatsa ko ibyo bintu Putin yavuge ko Putin yavuze ati ibi bintu nabisomye, babigana muri Security Council, bahita bavuga ati ibi bintu turabyanze. Ariko noneho iyo amaze kubyanga, ngewe ndeba nkavuga nise noneho intego zawe uzazigeraho, cyangwa uraguma wenda usaza imigeri abana y'ugihugu bapfe n'ibiki byose, ubundi uzabigeraho ibyo ushaka. Unyeretse kuzabigeraho navuga ni ngago mu Rwanda, ariko n'ukugeza ubu ntago Putin azagera ku ntego. Nanjye inama namugira ngo ati va muri Ukraine, none twiga izindi mekanizme nyuma z'uko wajya muri centre géopolitique. Naho yanyuze muri Ukraine, n'abandi bantu bigumura bagomba kumufasha, bahita babura kuntu babikora kuko ntibyemewe na Loni. Amateka azabikubaza yuko hari umuntu wateye igihugu cy'abandi n'iki byose agasenya ibintu bira binasenya, Putin azabyishyura. Ibaze rero bavuze ati nawe waramufashaga. Ibaze nk'ubu umuntu avuga ngo yafashaga Hitler, ubu ngubu iyo diplomasi yabimeze ute? Niko bizagenda no mu isi iri imbere. Ariko Putin ntabwo ari nka Hitler, zari genocide yakoze. Ariko Hitler ijambo invasion, Hitler ikintu yazize ni genocide. Hitler ntabwo ikintu gikomeye yazize genocide. Bira by'intambara zira byose ntabwo. Hitler yazize ko ashaka kuyobora isi. Menia isimba nshaka kujya muri ibyo bintu. Ngende kuvuga ko Hitler ikintu yazize nuko atubahirizaga sovereignty z'ibihugu, kandi nibyo koko. Ariko kiragiye nibyo byari bigezweho kuba umuntu yatera igihugu akigarurira ubutaka bwacyo. Ko cyari wabikoraga gusemba bya bigezweho, abandi nta byawe bakeneye ko cyane ko ni ibintu byahozeho ku isi kandi bitazigera binashira. So rero ubwo reka tuve muri ayo ngayo. Putin rwose biranakora muri Kenya zabye cyane, rega inkiko zigenda zivuka. Ahubwo hari ikintu ntagusomye nuko hano kitagaragara neza. Zelensky nabwo yasabye ko hajyaho urukiko rushinzwe kuburanisha iriya leta y'Uburusiya ubona, nako leta ya Putin. Nubwo yavuze y'Uburusiya ariko nge ni ya Putin. Bigeze no kubivugaho na mbere, bigeze kubivugaho, igeze kubisabaho ari na mbere. Ahora bisaba. Ahantu hose agiye no draft abayifite, ku buryo numubaza ngo Pistok ahita kubwira ati dore ibintu 10 nateguye, nimba uzi kubyubahiriza zana Pistok. Ahora bigenda na buryo. So nuko nguko rero twagarukiraho ngaho. Kadushimira abantu bari badukurikiye. Nitwa Muganga Ndori, mvura indwara za Kinyarwanda. Iyo umuntu aje tugana turamukorera ibyo ashaka byose, kandi umuntu yaduhamagaye urabona nomero zacu aho ngaho urazireba. Ari urwaye ibisazi, ari uwo bibye, ari uwo baroze, ari umugore yaroze, ari umugore wateshejwe umutwe n'umugabo, ibyo byose turabivura turabikora. Ari umukobwa wagumiwe turabikora byose ibi ngibyo. Ari uwahuye n'inyatsi nawe turabikora. Ari abo mu mahanga bose iyo babonye nomero baradusanga, ni benshi baguha umuhamya bo twakoreye. Tukorera hano rero mu karere ka Rubavu, ni karibu ni muze mwisanga turabavura.